Dobrodošli u gradsku pražionicu. Često me prijatelji, poznanici, kolege pitaju koja je najbolja kafa na svetu i kako se utvrđuje njen kvalitet. Upravo zato ćemo u današnjoj emisiji govoriti o načinu na koji možete da proverite kvalitet pečene kafe i samoj ulozi pražioničara u ostvarenju kontinuiranog kvaliteta pečene kafe. Najpre ćemo se upoznati načinom na koji se utvrđuje kvalitet sirove kafe. Naime, kao što u svetu vina somalijeri utvrđuju kvalitet vina, tako i u svetu kafe Q-graderi ili kako ih popularno nazivaju kaperi utvrđuju kvalitet sirove kafe prema 6 bazičnih karakteristika. Aroma, ukus, kiselost, slatkoća, telo ili punoća i aftertaste. To vam je osjećaj u ustima nakon gutanja kafe. Imajući u vidu da ne poznajete ove karakteristike kafe i da nemate laboratorijske instrumente za ispitivanje kafe, pokazat ću vam na jednostavan način kako možete da utvrdite kvalitet vaše omiljene pečene kafe. Pretpostavimo da svako od vas ima svoju omiljenu kafu i da je sačuvao makar 10 grama iz prethodno otvorene kesice koje ćemo sipati na list belog papira, a zatim uzet ćemo novu kesicu koju ćemo tek otvoriti i sipat ćemo drugih 10 grama mlevene kafe, pored ove, a potom, kao što ja to sada radim, stavit ćemo novi list belog papira preko obe ove mlevene kafe. Kada pritisnemo i sklonimo ovaj gornji list belog papira, vidjet ćemo očiglednu razliku u njihovoj boji. Da se prisjetimo naše prethodne emisije kada smo objasnili da tamno pečena kafa nastaje kao posljedica karamelizacije zrna, drugim rečima daje primetno gorak ukus kafi, onda lako možemo da zaključimo iz ovog našeg eksperimenta da je ova svetlo pečena kafa kiselija, ali i slađa, dok je tamno pečena kafa gorka i ima veću punoću. Razlog zašto ista marka kafe često ima drugačiji ukus se nalazi ili u mešavini sirovih kafa od kojih je napravljena ili u načinu na koji su pečene te kafe. Ja sam vam sad na jednostavnom primjeru pokazao kako možete da utvrdite da li je vaša kafa pečena na isti način. A što se tiče mešavina, mi u gradskoj pražionici pravimo mešavine prema želji naših klijenata. Sada je konačno došlo vreme da vam odgovorim na ono dobro poznato pitanje. Najbolja kafa je ona kafa koja se vama najviše dopada. Napišite nam u komentarima koja je vaša omiljena kafa, a ja ću vas kao i prethodni put pozdraviti našim dobro poznatim sloganom: izbori se za svoj ukus i probaj neku svetlije pečenu kafu.